Mấy cái quay na tao Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biệt chân rơi nét lao mày thon riu tari. Asai July tari chuyện na tachat gồm sinh nay na chuyện na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the Call. Community Health Center Nungba Tuang G+2 type staff quarter building sihak may lulung khau kai ba may rate staff nun lung khang araw may nai na bam thi kai ting tong concrete slab plaster square in kak pad ba may rui kai nung ting saw bam gai thi tuna chamla may rui ti thai ka ne Nungba Community Health Center tuang MO in charge Dr. Adim Gang may rui chamla may le pari ra kan mi khau building hai ka gan cha na tingkum khat lung khau ka siam ka tam law magi thai quarter building khau staff nun lung khang kung may nai bam nu wi tuna sa ka ni MO in charge of concerned higher authority khau mi tuang kung may hai zau kai law na sisway may pat makhang so law puo to na appeal su kaneng thai law nuwi CHC Nungba staff quarter dai MTDC bangkhau kasiap na kumsing nay na ru na kathum khau mi gan jong deputy commissioner Tamenglong C Atherwi inaugurate su law kan chonge mi da khau MO in charge of concerned authority khau CHC Nungba khang staff inbu na thaulo na mansai kwai tuang kung may ti hai sau kai law puo to na sanghoi kane Infal July tarik na chanai Yomnam Hoidrom Tera Makhong Makha Laikai Infal West District Wangai Police Station Bang Khaunai Mai Nam Khau July tarik na chanai Sunday Lautuan Kwam Secure Minute Riktai Sang Khau Cooking Gas Cylinder Pu Khore King Ritat Mai Kai Rau Kasi Lau Kan Thi Kum Na Puchai Rau Kan Medai Dangka Lag Riktai Dau Tongi Tu Na Sai Kai Mai Rau Kan Me Khau Tai Dangka Lag Pongu Kai Nung Khau Rilau Mai Ni Rau Ka Sau Kan Ni Tu Na Sa Kan Ni Kitchen Khore Gas Cylinder Pu Kan Mai Asat Mak Melung Khau Kai Nung Gwe Chong Lik Ngam Kan Jongi Tu Na Sa Kan Ni Kai Bang Pau Huidrom Bihas Warsing Kating Kum Ringuna Pung Rui Chamla Mi Khau Sa Indau Kan Me Khau Kamai Nap Gan Swang Khang Gas On Sumai Gan Khau Thai Magdak Na Mai Chuang Thau Kan Jongi Mai Buang Kitchen Chuang Lik Kan Metang Feel Sulau Mai Cylinder Extra Tai Ni Pu Kan Jongi Tu Na Sa Kan Ni Head Fire Service Office Infal Khore Gari Kanai Fire Tenders Wang Kanai Tiki Kai Dai Gai Mai Rau Kan Jongi Tu Na Sa Kan Ni Mi Da Khau San Gai Na Mansai Suna Tu Kabiu Mai Nai Kan Magi Tu Na official reconfirm Su Kaneng Local MLA Kurizam Loken Rui Kai Rau Kan Mai Guangzau Kan Metang MLA Local Area Development Fund Korit Dangka La Kanai in Khalau Puni Tu Na Sa Indau Kani Infal West Deputy Commissioner Mayan Lambam Rajkumar Singh Rui Ni Fire Service Rui Pochai Rau Kan Metong Assessment Report Dai Tigwang Maitang Sian Kage Nai Mitai in Khalau Puni Tu Na Sa Kani Noni July tarik na chanai Children Combined Service Children are heroes for the coming generation to my Ladun Bang Khau Rongmei Churches Fellowship Rui Lang Launa July tarik na chanai Sunday kum singne ni na pung Khau Rongmei 3 Baptist Church Khau Tat Kai Kenthe Kamung Khau Tai Pong Ringlong Part 2 Baptist Church Tuang Assistant Pastor Jonathan Malang Mai Rui Speaker Sulaw Gani Inbu na Combined Service Khau Tai Longmai Part 1, 2, 3, 4, 5 Khani TBC Longmai Khore Sunday School Incham Nanun Mansai Ching Inbu Ri Kwang Kazaw Law Gani Churches ka tui Khore Lamlu Azu Hailia Law Gani Krista ta Lum Mai Phaikam Khau Inbu Good Mai Suna Longmai Churches Fellowship Ri Allow Nun Khang Combined Service Lang Palaw Ba Mai Khau Sunday School Board Members Sunday School Deacons, Longmai Churches Dong Pastors, Sunday School Din Pau, Din Pai, Church Leaders Azu Ri Kamung Khatay Kwang Kazaw Law Gani Tamenglong July tarik na chanai Mera Yuva Bharat Tamenglong Khani Changda Youth Club Re Saturday tarik na charuk July kum singnai ni na pung khau Kargil Vijay Diwas kum singnai ni na pung mon changdai khau tat kai kan the Kargil Vijay Diwas tai kum chingkhat phai skill rik skill na chikiu khau Indian Armed Forces Re Pakistan ru khau ri ngam lokan me khau ri mainun ri baw na kaniu pantingan na kat palau gai kan mita chakwang sulau mai ting mix na tat kai kan chongi changdai khau tat kai me mung khau incham na nun ri poster making competition khani message writing competition tat kai kan ni incham na khau ri mainun ka kandi khang kaniu panti kat pat na tat mai ri mainun ta chun ku mai indau mai message ti hi kane khani Kargil Vijay Diwas lam khau posters making competition ni tat kai gai kane poster making competition khau tai thuingam pau ka mai class 9 ri la kane second ri pau zelung gang mai class 10 khani third ri Q2 liu ka mai class 9 ri la kane Lubanglong Noni district khawni Mera Yuva Bharat Tamenglong khani Lubanglong Youth Club ri lang na Kargil Vijay Diwas mung tat kai moi kani mi khawtani poster making competition tat kai lo kani poster making competition khawtai chingbam dang mai ri first la kani second ri Juchano Thai mai khani third ri caring ka mai ri la kani Kargil Vijay Diwas mung changdai khani Lubanglong khawtat kai kan metai Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India Bangkok Autonomous Body Suna ba mai Mera Yuva Bharat Tamenglong khani Village Youth Clubs kanai ri gariu na tat kai kan chonge Infal July tarik na chanai Infal July tarik na chanai
Manipur Governor Ajay Kumar Valari July tarik trip na charuk nung state kau chu zang mai khani kalulung kau gwangdat ka hau bamthi tu na sa kan the kumna governor re government armed forces khani civil society organization nun ta Kargil Vijay Diwas chui na charuk tang mai anniversary mong kau chuan ku mai indau kaneng Manipur kau jat kanai ka kau ri pat kan mi kau mansai gai si thai kan the mansai azu re kaniu kai sam mak bami tiku government re step azu sin thau na Manipur tung la lu loi khang tan sin thau kan mi kau state police khani armed forces azu re joint operation tat kai na bansin azu la handat kan the kumna state kau injang jang na chu sang mai khani kalulung khau tai gwangdat khau bamthi tu na Manipur Governor re sakane Manipur kau cyber schemes kau ka zau mai militia groups azu re sian asut mai lo chuan mai mansai nim tat mai azu ta phuna nim gai kan thi mi high government armed forces khani civil society organizations nun re kariu na tan sukan mi khau inthui na tat kai ngam bam chongi tu na chuan ku mai indau kane Vessel July 3 na chanai UEFA Women's Euro kum singnai na na pung final England Lesbian St. Jacob Park Stadium Vashil Switzerland kau palup kan mekau minute rik sakiu palup kan mekau goal khat kau draw kai kan chongi kumna minute tamru extra palup dat kan mekau tai ni team kanai mai goal chandat ngam makan metang penalties ka sui kane penalties kau tai England re goal kathum akhat kau ngam na kaloi na women's euro kum singne ni na pung champion sudat kan the Tamenglong ting nai luan dui luang bu tarik na ta chat kum singne ni na pungu Lau thuan ting rai na ye, kalan ting sin muak na ye, zing bang ting rai na ye. Dui luang bu tarik na chakiu kum sing na na pungu. Lau thuan ting rai na ye, kalan nai na ye, ting zin muak na ye, zing bang ting rai na ye. Mai ku kwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan mak nga thuan ku wei. Asai khung tu cham hai khau ringan lau thi. In thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui, king in sam da lau kho thuan ku thei.